Samla Ferdinand Khar Kamni uri Presiden Jongga Seng KSU na North Khasi Hills District Unit haka jinga jingkran jongu kum kongsan haka jing penkot ya ke final football hawar mausau ula penken mau ya ke jing siat yap jong wei udkhot Jongga Seng KSU ubadi unong shenong jongga tega than kata nak shenong umrit hari boy sepngi Yau tu dekat Jongga Seng KSU yau balatip kerteng kum upol biswal makri la sya peniap haga khatnyo terik ubenai jeliu Jongga Snem Syajar khandai spa prapoh nyo hamot pran shalong ha ukuli jong ki pulit sorkar ha kapor Jongga jingeki banbe ye ki jaj benriu nepali na ke jela kabagane ke jingeki kala kiben omtang ha ki benta Jongga sor shalong henry ha ki benta Jongga nong kendong Jongga jelaru Uti unong yalam Jongga Seng KSU na ribhoy ulai thuru bakum kedak Jongga jing pensa jingken mau yau ni riu slur ke jaj benriu ka seng kante yau mot sa jingken mau na ka mentau ni riu slur ha ke senong umrit ha ke ceka ke bagi bahaya ngasem jong ti riu slur kila ai sngo bah ke badairu ke ceka jong ki kur makri hari bhoy set ngi ngidi ban ken mau ru bagi dan uwe no yalam KSU jongi haus nem khat khandai spa prapunyo khanyo trik ubna jeliu hamte po mot pran hau tau senang hak kenai sebab prapunyo wiang man yakun namenta kerja menriu hak por jong babul bat ungat dau tau kuli jong sorgar bat uyak no sendan hangta bat ngi kenmau bau niu ba pol biswal makri udai nak senong jong pi bat ka senong ka badai nate po thain umret ka senong umret bat ka seng kala perkhat ru bakan le kai ka bapatam ngin kenmau sa yo ne urang ba breu wala len lede ban IT ka jim ju namta ka chai benriu swab ka sarkar kan phai shane shapok athain ka jongpi hapo jong kita kin rutli ki jaka ki bodon ki kajia lane ki 6 areas of differences haka phase 1 lane ka wat ka bonikong ngila poy shong jingelang bat ki it ki hima nadu ka hima nongspung hima soyong hima nongklau bat hima jirang ni penpau ya ka jing persya lada shi shiru ka jaka kendok siap jungi ka tut sya asam bat ngiyang scam ru lembah ka KSU ka riboy panel ka bagila form bangim klet ru wat ya ka wat ka baar ka bakin sia kren nam tau put usam ka badai hapo right nong tum ka bahap hapo ka hima khairim ka bakhotsin dak sarkar kum ka block 2 bat syong ngasong ngaso ban kentu sa KSU hi barok ka wei unit ki bodon chine sport western ba ka sin ka balai ban pelong biang ya kene ka football match prang hangne po than jupi nakaliang Jongga district ngin sa penmang om duna ya ka arlak tengkai ye ma pin pelong ya ka football ka bahe chane ka than jupi la kan long hapo jiram lane kan pinlong hapo patakma lane pelong hakano no madan ru nging scam ka district kan ya rap ep bakin mi kita ki rang ilakai na po ka than western kiban mi ban lakai ne tournament bakin kot tang ne tournament ru kinya persang ban yakun tenge bat kuwe ki players ki bon nabar Jongga district